Mushana Production. Mikambi wasibuta. Nasibaje? Nasibata nyabo. Kandi gira akashera nto nakabona kandi wakunyeho ikikopo. Wasibata. Ndia. Haza ate ni waza kumugambira kumugambira utaka gamba bya bindi ibyo mwana bire nagamba kuri Ashangambeje ate cyo nagambi wakumugeta umwana ate hatu bintu beje tuma kubegesa bije bacererirwe ngwe nani ngira ngo oje umumbereze atahe nanye okugira ngo agume wanje agume nayiga no mwabazi bane bya byo shambanto bere utabika yamawe wabigamba Tiye mugambi kandi nyina naza hahandi kuza kushara kwa mushango Nechika nimpura mugambire ni bani wa mugambira nencece cy'umuru yo mwenda kungambira mbuye no mugenyi wawe ugo aza ayihine byaje kugamba niwe aza mwene byaragambe niwe nkitwe nitwa bakaciko turi nawe wenu agambe niwe icyakindesire nanyizire kugamba niwe umwana ogo yishomero noraba bembarga yishayikumi so atenza kubantu basibura shaha emwezi ciro nanyenzire ngungambe niwe umwana ogo hano baso mu mpereze then kasta hano wabona abanagaruka nyonture nawe we shayo naharendere kugaruka hagaruke konkareke kutambure ciro abo kuba n'umwana muto bana cyo nicyo wotinire gamba bwira nimpura mugambira ati nyine shongo mwana hano mwenda no mutwara mwisho no kuba no mureberera no mugurira bishoro no muhereze byo kurya ati nyine shonga buri kimwe cyo nani mbani mbasa kucumuhereza we shaha yakagaruko wabo yanaenda kurebaho konka gumabe aturo wanje abwe shaha hezi bakurgira ishomero atarabuze umwesho mwana kano wanje kore wahura wanda kubera nawe iti nyine buzubwona ni mutwara antyo tayine y'imyanda ni mutware ntyo nakashe myanda noza kumugurira yarabe nasiba mwokwe kare kabagahe sibura mama tugende mama bye kabagahe wagenda kare kamutware kare bambe mazima wabara kunyetegereza konka kandi mwene umureberera orenga wamurebera kare bambe mwene kintu kiyanyambe kitika kibonaga yanyamba kabagahe kabira ndukubi umwana be namfuhiro shangu wari kunkwana mwene hati kakoko wa sensasi naza kurya ibintu mbwenu mwene mwana be nandisa kube bintu kigirani ati mama kigirani aba yandebu yagire kundebuza ati mwene hati kakonko katuriyera ifu akokusiya katukuri umukazi yanyambe kintu kabagahe kabemberire kabagahe nyatingare bago mwana nafuhira nyina mwana kabire yambere kizubaha nohogo ni Mwasiba muto wasebute ndio tishemeriho nakunaruma mana jawo nsamba kuza kunyibire sente zanye miliyoni ashatu akanguzo ishamba ryo mwana Madame mpora
mufite bayomberagamo sekretari yatara Mikambi nama miliyoni ganje ashatu kuko kati nahikaho taruho abana bamera no kumpambira mu ishyamba ry'umwana bambingamo nayiza ha ofisi mu mbesente zanye nyine bigi byo gukora Yes, boss. no stamu mutebezo imuka ogo kuno manyi Madam boss. N'umukazi wawe. tokumanya asinde zina kwa miliyoni ganje ashatu rukunguza ishyamba ry'umwana Yo kampa miliyoni za shatu. madam mpora Yo kampa miliyoni za shatu. wait unama biro kora yo nabyetegereza sekretari wangiseho yetera abakozi Obi mumanya Yego ntumanya se. mumanya wewe Karibana kuza Mukambi se. dai Yo ogo kaza kampesa interview. ngenda sente zanye Nama. bigi byo gukora sekretari wangiseho ogo mushinja namubi ekyatuma namubinga neki no kugira ngo ntashwaza izina ryanjye muramaniro ya mumpire mwenu kandi uza gutwara na polisi nimba ndi kwimuka nyina akwatuma ndagende arenga ishamba ry'omwana atajwire uniform yone ya factory Achinyonje netajiro volontaire. tindi kwenda kumanya ukakishoka yo kujarani Boss company n'imyenda y'umukozi uri wagenze rero yasigiro reka tujumuhagere. tutiye kushimane kuyona nyanda bya kabisiga gaye zakora mu shamba ry'omwana atabi Ariko muheze byagenda byizeye. Numuhamyo ko mukaza kampesa baza kushora ofisi atarengo mwishamba ry'omwana jo uniform ejo Kare se kurengera izuba nibwo namanya yesu mwana wa rwanga kafera busha kurengera izuba nibwo namanya yesu mwana wa rwanga kafera busha kurengera izuba nibwo namanya yesu mwana wa rwanga kafera busha utungo murimo kandi bakuza waba manaja ntibabasha kwita bagenze emirimo kayitisa abantu itima hamwe n'ubwisi ubwinazi hamwe n'uburyarya byo nibyo mu bishanga aha mirimo wenureba nataho wanje kundahikeyo nimbagira ngwenki umwana wanje kabagahe yambuza switi no mugati nimugira ngwenki abantu benshi ekinareba akomirwe omubihome abwabusha abantu benshi ekinareba akomirwe omubihome abwabusha kurugera izuba nibwo namanya yesu mwana wa rwanga kafera busha kurugera izuba
mwana wa ruhanga kafera busha Kodi. Bakiyam. Abo abakiyam. Ninye Mikambi. Yaba Mikambi. Kurukayo. Mweno ndeki. Hachi Mikambi. Injire una mahoro. Ondeke. Ninchi wena kurunkumu naku. Ninchi habire hochi. Kano shanko bira komirwe. Bari ankatungo murumo. Aha. Kakuna bwino murumo. Bankuza naba manager. Kunabire manager. Abakozi abumbire ninkora nabo bacume nama yo kumbiye ngisamuru. Kandi mukama wanje yambingamuru. Kandi yandagiro butagaruka nahumbe nintu. Ningo kuya yakantu kona. Ukora ukundi abantu kwende. Mikambi. Nebe bijari byo kuranjwire. Nahirwa nabona umunyambabazi niwe yabimpa. Unashikana ikibico. Icyo nani nkushabo mbugufu. Teraho. Teraho. Obu nagaruka utakachitira. Onguze mitware iki? 5. Obu nagaruka cyara ninza kuzikwereza. Ninkushaba tino kunda reto mishogenju yanje. Omwana kija kunyakira. Ntina kantu kono mungaro. Mikambi. Mazima nashashaniwe. Emitware 5 yo naza kujikurondera. We bareseho. Konka ndukuza kujikurondera. Reka mbanze nganireho no mukazi twaturiyo ko umusere turukombera. Deni nzerete. Tukwe. Jeza omwana mazima ntakaritwa irembo ntine kantu kono mungaro ninza kushwara. Reka ndakona ubona bwine mazima. Mucyara. Nomanya ngo Mikambi yijashe. Ogo yari Mikambi shi. Ngaha kanje ndetse kumuramutse. Borekire kake. Kashire kangambire. Ahabi irara tunjire nkebizubu. Mazima wareba Mikambi nkahati norra no kurura umusiga. Ya batashe bambi. Nohura wara bakamukoma bakaba mukomere. Wena wamure na shakubi. Mbwene chikuru we yananda kasenti. Na yinde mitware 5 yonka. Akara kasenta kutube tubikire. Kihe yo kona emitware 5 nje muguze ze kumuyamba. Yitwine yongo munju. Ahabwe mico ya mukazi we kwijana tujuma.